Kubor nagaslem jong udongsan hima. Usim kahima malim u aina manik sim habaya karan bikilat pathai khobor ha kabaya de kajing 8 kilo ki mar ki mata hayo ulang bah nadu bapmi ek hukum ha usnam arajar khat khandai kam don shu kanu kajing ujor ha kabaya de kajing 8 kilo ulang ru bakahima kala dap bania kran balayo jing tep bakajing 8 kilo kam de kajing le don bor handai kala don kajing asnu tho jing mot apa deng ginong rap bat kinong khayi shu ulang bah bala don kajing asnu tho jing mot kimna bantuk lar ya kakam kabaya de bat ki Te habai dei bakani nakaliang jong ni kahima kehadian mangila ilang ba ki lat social media ke bakadon kata kajing 4 kilo hani ko yodo tikat pum kan notification ka bangi lapan mi aus nam araja kat kandai ngila kadau syahi ruang tu ba habai dei 4 kilo nakaliang jong ki nongrap ki dei ban pelat nak swala ka jong kum ki berni ki ko nang ta tertar ki jeng thau hadian kata sekolah himar la jong hadian kata kau betang kriya ki berni batru panomdan kanunu ka 4 kilo te hadian bangi la yo bani syong ya konsol lang bat kinong khayi ba kunju bat kinong rap tingi syamba kani ka kamde ka jing 4 kilo ki ba entah mau ki 8 bor kade ka jing ya susu jing mot apa dang kinong rap bat kinong khayi di habana kaliang jongki kam don ka jingos tu jumut nimdei thanten bangin long bangin tuklar thani kam jongki ba yedei bat ki mangkasngi di nakaliang jongi nadu araja thandai bala pan mi tu notification iklam yo shu kono ka jing ujuan di habai dei ba ka jingwan jong minister ka dei ba ka jing ujuan nakaliang jongki amo union pakatu gani kinong rap ki bala li kendu ya ko office jongi ba nakaliang jong iru nakaliang jongiru hadian mangilai kendu lang bat itu kiki om ka jingot kilo klempot wan ko yodo kade kiwan ki yo jingtip bakadon ka jingot kilo ko yo suwi ki yo di nakaliang ka council ru kala silpia gani kakam di hadian mangilai yo bannya konsol lang di sawan ban di nakaliang jongi la simbe kara bakan nomdon sununu jingot kilo baru kade tang jingas tu jimot padengka sorka bat kunjuru padengka kinong rap bat kinong hai de sakawe nakwa banong ba kilayo juyi ba nakaliang jong i siam bare mensuaru i doktor mukur ilawan yu pejat angne i gubernur ilawan yu pejat nakaliang ki bubun di menteri sorkar lawan yu pejat di suwan gumtu te bonsien hi ba nakaliang jungi lagi pan gunu jingyara pro kila syukut no tangha in writing tinga karmen bahkan ni kenti mementah nakaliang jungi ngila pa ya ka memorandum si minister ibadi pet ya ka karap karyan di bami instruction kya ya ni kam ongai pi kata ka debit ka jingya stu jingmot apa dengki nongrap pati nongkai abai de bani jingot kilo namar nadu ka sunam arjar ka kenda hadu gini ki singi bamtang kam yo shu no jing jua abai de ko kilo kam tamani po yo do em long hadian bangilai syong bakinong rap bakinong khayi ting sayo sngo ye kata kan nak bakidon kita ki beriau ki middleman iba dilong ki ding penkyang ye ki nong khayi bakuju ru ki nong rap baki bunsin ki ong ba kamara ko yodu ki tang pembasan persen bunsin suapan poi kali ko ahmi ko yo abat suara kita ki seriu ki middleman namar balai ngingin bante lakam yu kiru yang ngingin dei besok namar balai itu gede ki bat tanah surak kemdan bukan kemdan po yo ki nong khayi badai hayo hi nakaliang joka himangi lale ek badon kami ni ki ma belim ngat ko jipet cikni jong suset ni reso ya dari isi ngobita ko jingam susi yang berom sekitar komiti kawasan kya ya ka jipet sebiang jong ndu ni rayo sibuk ki jingram ka bakuan pet kam judo ka jipet petali ke bangir kuas dari kulo mendak kulo bagi kemente dari jiwan tu ini minister berom ngila bunyo ya kana cold storage kan yarap sikar ya habide bekiya jadi dongap kerpang na yudo ke kumita poro ni na kana khema milyam ayru ya ka jing mahami ki nei ba ki breo ki bolong ki menes kemat ki lalong ki middleman habide ki middleman ki akhati middleman ni kini ki do ni pistom ko ba ka dukan ka dan ni ma ta kada ngi ong ba ka don ka jing tri hak dan ki do rap ba ki do rap ki do rap ni kemar hayo do hak ba ki ba jan do ki hak
kerang ban like ya kata pun kata kajing syak kita